Yes, 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 yes. Ilash. Tukula jova na sata. Ngwana tingwa. Sitiki shinyamini. Ngobe akukuna nanta itolole. Okay. Yeah. Nangena kasha business. Ani mashtiwa ko. Ila dealer business. Dealer itimo. Dealer itingoma. Ikhe mara akore fukela scrap yard. Ilash. Mfukeni kwenda. Kale ngesabala ka life. Okay. Namonhla ne. Ilega business. Jaman. Rasta. Phone tona na nampumele ile phone ne. Manetwa Rasta. Yeah, ile. Ile phone ka phone yami busy yona ngusamleni kwala. So last in post polo one I'm sure I wear roof. I babseke ngo polo le. I post ayikayitsemiwa. Yin'wana genge ikhayijamuka kwala. Hey, le ninge fambe Cotton John kuri ku hana movha ka vona. Futhi akunalanga ta pfuka xave movha. Sweswa ka Facebook swo jamuka ta. Ya ke danki ninge fambe Cotton John kuri xana 10 rand xikhwameni. So na ta mkomba polo leswi yikona la ka life ni nga cheka le ka life le ndaku le ta tlhela ni posta na loko ya tlumbini yile swilo hinkwaswo ya December namhla te swa business polo ele se ya hela yile ku heleni se ni pending von'wina a ni swi tivi ku mi swi teka njhani hi leyi yi nghenini roof ya tikomba phakathi anseyila makwela ila anseyila isendliwa phakathi mara kuyinganele phakathi hi leyi hileswo madala hileswo sweswi na ku faka yini na ku faka dashboard because a ni susa steering column a ni movha leti loko ti chayisile yi vhe yi ba steering xitika so yi cinciwa steering column na ku faka steering column ya hileswo madala hileswo steering column hi lexi xi la nghena xo olo xi la movha na yi nga tiki vo tala na swi tiva mi se twisa nchumu sweswi mara loko movha se ni yi assemblini ni yi vuyiselini hi khomi nga ta swi vona ku ku endleka yini so movha yi helini no va ku yi boheleleni sweswi I'm sure namuntlha ni ta va dashboard yi nghenini xiterini xi kha xi nga ha tiki because sweswi xa tika yi nge xi jikisi laha timayisele movha leyi loko yi hlangana na problem ya ti-bus steering hi leyi polo that's why yi nga fambi jamuka kan'we ku hana movha hina basikiri a yi kona a ku na laha nga ta pfuka xave movha jamuka ntsena xave ku loko munhu a posta xilo laha ku jamuka hina hi va hi ri ku tirheni hi leyi polo hi leyi polo ya duma futhi weni vo tala a mi swi twisisi xa duma lexi xa duma xa famba hinkwaswo leswi swi la ngheniseteliwa everything movha leyi se 2022 model Polo Vivo 2022 hi leyi when connecta speedometer problem a mi swi tivi swa timovha mi twa onge movha yi duma loko hi leyi on loko yo za yi kombisa lexo tshuka la swi komba xiterini a xi tirhi yi fanele ku yellow then xi kota ku famba loko xi nga fambi swi komba ku yi na problem okay
so wa xi vona xiteringi lexi a xi fambi xi nge fambi hi lexi ya komba ku xi fini laha yi komba ku laha yi komba ku yi lava mati yi na ti-radiator laha yi komba ku yi na problem ya ti-airbag so swi starting yo yena loko va jehovha na satana hi nge vi mathicara hinkwenu ne movha leyi yo boheleliwa la phakati a yo tlhantlhiwi mhaka a hi ri busy so loko yi faka steering column hi leswo vo tala mi ta i kha hi ku December a va nozola swa boha va nozoliwa mi nge poni a swi kona hi leyi ya duma yi le ku dumeni fana lexo rhasa la pompo leyi i leswo a yi twa aha it's a new car 2022 model hi leswo so a hi tirheni movha leyi next week ta va yi heleni ta va yi ri patwini ta va yi ri ku fambeni yi ta va yi kha yi nozola hi leswo madala nge vi mathicara hinkwenu yi ta va yi kha yi nozola ne business okay danke